18.5.1941. Pavelić i Mussolini potpisali su u Rimu ugovor o određivanju granica između Kraljevine Hrvatske i Kraljevine Italije. Priznaju se kao sastavni dijelovi Kraljevine Italije svi otoci Zadarskog otočja, cijelo područje Šibenika i Trogira, otoci Čiovo, Drvenik, Šolta te grad Split uključivši predgrađa. Istočnu Jadransku obalu zaposjela je Sekonda armata u jačini od 250.000 vojnika. U Splitu je bio štab 6. armijskog korpusa koji je brojio preko 103.000 oficira i vojnika. U gradu i bližoj okolici bile su locirane 3 divizije u jačini od oko 35.000 ljudi. Toliko stanovnika brojio je tada i grad Split. Dok su hitlerovske armije, prodirući duboko u Sovjetski savez, izbile iza Pejpuskog jezera i Narve i tako započele opkoljavanje Leningrada, u Dalmaciji je 11.8.1941. formirano i krenulo u borbu 7 partizanskih odreda. Tri dana kasnije, 14.8.1941. Salutate Gagliardetto, insegna fascista, la bandiera! Pozdrav talijanska zastava! Non così, così! Così, romanamente! Si chiama fascista.
Istina je, dobro vidiš. A mislim, ja sam mislila da mi se učinilo. U selu. A koliko je to daleko? Kako kome? Ima li tamo Talijana? U Varoši su oni. Ne pucati. Otkriveni smo. Natovarit će nam vraga na vrat. Najgore je umrio u žeđi. Kada te na kamešnici čeka funtana, Tamo ima šume. a onda bi bila šumešnica, a ne kamešnica. Druže komandant. Joko! 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 Da nisi falija? Ovdje su sve kuće iste. To se samo tebi čini da su sve iste. Uzmimo... Jesi lud. Joko! Šta će ti, Joko? A Rod mi je. Tebi? Meni. Rod? Rod. A kako te ja onda ne znam? A dolazio sam kao dite. Ne znam ja ništa. Ajte vi svojim putom. Ženi smo. Bil ti vina, gospodine? Koji je ovo zeman došao? Koji je đava ušao u čovjeka? Ni žednoga da napoji na svom pragu. Pa kako onda neće rat i svaka pedepsa? Daj im se napiti. Ne, samo se napit, rekao sam, ni kapi da ponesu. Svašta ti danas bazao naokolo. Svašta. Svakakva baraba. Mi smo borci. Ko? Mi. Vi. Mi. Šta vi? Mi se borimo za slobodu. A suđim? Praznim čuturama. Gubi se, Gubo. Ostavi. Još ćete vi nas tražiti. I oćom ako ne pojdaš. Izdiri. Da ti pomognemo, djevojko. Sama ću. Žedni smo. Mi bismo napunili čuture. A jesi li ti o Čović? Jesam. A šta ti je Joko? Mi smo od drugi Čoviće.
A meni je Joko rod. A niste vi iz grada? A jesi bila u gradu? Bila sam u Sinju. A u Splitu? A jesi vidjela more? Pa šta nas ne pogledaš malo? Djevojka sam pa gledam pridas. Još ste tu. Još ste tu. Dižo to le klatežu. Dišća! A tako ti, jeli? Ne znaš ni ko su ni odakle su, pa s njima. Reći ću ja Marku kad se vrati, pa neka glavar zna kako mu sestra obraz i kuću čuva. Mitraljez! Mitraljez! Ko? U klapež ogradi. Kakav mitraljez? Marko. U klapež ogradi. A koliko je? A može biti regimenta kad je mitraljez. Koji su to? Đavo će ga znat. Vodno-oružničko zapovjedništvo. Što će ti to? Svak zna svoju. Sad sam ženiji nego prije. Jeste ga donijeli. Dobro da smo i glave donijeli. Da se moga što sam tija. Da sam im se ja legitimirao ime radnog naroda i revolucije. Ali eto vam ga, naređenje, direktiva. A sve eto vam ga pite. Treba pokazati kulačko element u šaku. Drugovi, ono je narod. A šta onda pucaju po nama? Niste im znali prići. Niste im donijeli revolucionarnu riječ. Revolucija je puška, a ne rič. Revolucionarna riječ jača je od puške. Odred, zbor! Delegate, reci komandantu šta čekamo ovdje. Požurimo na Kamešnicu. Onda će s njima na lipe. Jeben ti, Miša. Neka, Iko. Ti šli pogovori s onom curom. Rećeš je koju slatku besjedu? Po zadatku. Dobro. Druže komandante, moramo na Kamešnicu. Tamo nas čekaju borci Cetinske krajine. Solinjani i Kaštelani su krenuli ka Dimi. Pravilno. Mi krećemo na Kamešnicu. Ali ne mimo, nego na čelu naroda. Odred, naprijed marš! Od naprijed, marš! Pa onda, druže, ili revolucija puška ili rič? Cvito! Cvito! Šta je, brat? Biš u kuću. Šta se događa? Ne znam ja ništa. Biš da te ne vide. Pa, Zatvori. oni pivaju. Zatvori. Da bude
Božanski rod, ustaj pred zemaljskovlje, ti služi koje moli glas. Silno zvačno si bolje. Di ste nestali? Zdravo, druže. Evala, prijatelju. A gdje je narod? Sklonija se, pobiga. Od nas? Nema mi kome virovat. Ali mi smo oslobodilačka vojska. Vojska je vojska. Mi vodimo pravedan rat. Rat je rat. A zašto si onda ti ostao? Ako je poginut, ja ću pred svojom kućom. Ako je želiš sačuvati, onda dođi s nama. Ako si žedan, eno ti vode, uzmi. Niko ne može ostati po strani, cijeli je svijet u ratu. Ja nisam. Pripozna sam ja vas po barjaku. Vidija sam ja kad su žendari bižali ispred vas. Pa ti si bio u Splitu? Jesam, radija sam. Kopao u Verića kavi. Bio sam i u sindikatu, i to Ursovom. Pa ti si naš. Naš drug. Hajde s nama. Ajde, kreni s nama. Ajmo svi zajedno. Ajde, dođi s nama. I ovdje u okviru naturalne proizvodnje rađa se radnik. Proleter. Komandant je obuhvatio jednoga onoga težaka. Srp. On Srp, a mi ćemo Čekić. Zdravo, druže. Šta to, druže, dobra kujete? A šta se to tebe smatra? A druže, čuj. Okani me se. Odstrani se od mojih vrata. Gledaj ono što te rani. Danas i malo dite mora da radi. A kad doje naša vlast. A, vi ste Uniji. Što je moje da je i tvoje. Sve nekaj svačije. I žene svačije. I dica. I moj sin da nije moj sin. Zdravo, drugarice. A, ti bi se zar družio s mojom ženom? Pogani ljudska! Šta? Ti na mene puškom? Pucaj! Pucaj, majčin sine! Bižimo! Zagrite dicu! Otvori ja! Ubilo tovara! Bižimo!
Ne pucaj u prazno. Čuvaj municiju. Naprijed! Naprijed! Pazite, gospo, a ča je ovo? Ovo ne mora čovjekom prič progovoriti. Iko! 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 Čuješ li me? Iko! Iko! Šta je? Misli, ja sam. I ja sam mislio da su me ubili. Ja sam ti reći. Frane. 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 Šta si mi te reći, Frane? Šta si mi te reći, Frane? Vogliamo fabbriche, vogliamo terra, ma senza terra. Štedi municiju. Pucaj samo u živo meso. Ajde, Duje, pucaj. Hoćeš li mi sada reći da ne treba pucati? Paj. Pa. Obalija sam ga. Oborija. Tako ti je to. Ako ti nećeš pucat, puška će ubiti tebe. Pucaj, Duje, prvi. Triba pucat prvi. Sve ti u tome. Pucaj prvi. Onda je li revolucija puška ili rič? Revolucionarna rič je puška. Skloni to. Iko! 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 Što mu je? Oli su ga ubili. Malo su mu ubili.
to šalaš? Nije, Cvito. Ozbiljno je. Sve ovo zaozbiljno. Koliko ima još metaka? 7 po glavi. A 7. sebi u glavu. A to ne. I posljednji treba da bude za neprijatelja. A onda? A onda? Onda zubima i noktima do kraja. A poslije kraja? Čekaj direktivu. Što još čekamo? Sve će nas satrti. Neće. Prego! Naprijed u proboj! Juriš! Uvijek. Otvori! Ko tu da doli?
Ja, Ilija! Ja, dide, tvoj unuk Ilija! Jelko, udar! Biži nazad! Nemo natrag, itamo su, probija se prema mostu. Idemo iz sutre! Sad više ne možemo natrag, probijaj se! Putaj ga kundakom! Ludo! Predaj se, nije ti pojde! Udri ga! Odlazite da ovoga spadamo! Koga, ovaj je glavni! Daj mi ga živog u ruke! Udri ga kundakom! A, Ilija, jezdolija. Čekaj da se makne. Stipane, jesi li ti uzima vodu iz kamenice? Jel ja? Ti, ako i bi đava drugi. Ma kada? Pa sada. Ma nisam ja ni izlazio od sinoć. Onda su vukovi. Tamo su Stipanove staje. Dobro su Boga mi dobazali do Stipanovi staje. Hajde, krećemo dalje. Brže! A šta će nam ovo kad nemamo municije? Još će on tribat. Ima još naroda iza nas.
Sad dosta. Ako nećete da ih nosate do apsane. Treba ih onda još i preslušati. Vasi naredniče, ovi je protidržavni alimenat nosio Barjak pri svima. Gdje ti je zastava? Govori, majku ti crvenu. Govori ili će ti košulje doći crvenija od zastave. Govori! Govorit ćeš ti, govoriti. Pjevat ćeš ti ko bela lala. Majku ti. Ovi naš Split. Ko zna kad ćemo ga opet vidjeti? Brzo. Daj riječ kad se vratimo, odmah u more. Besida. Besida. Morat ćemo brzo pobijediti, inače ćemo se kupati u zimu. Kakva zima? Do jesen je Crvena armija u Berlinu. Ajde, drži se. Ustani. Majku ti tvoju. Hoćeš da te nosim? Ajde. Hajde, goni. Voda je Duka. Puh, niti je lisica rodila vuka, ni primorka i duka. Goni, jadna ti majka. Ali je li istina? Istina. I tako, niko vas nije poslao. Došli sami. Istina. Istina da je kupus listina. Dobro ti braniš glavu, a bio si golman. Rezervni. U Hajduka. To nekad ranije u tičima i repcima. A sada? Hajde, dobro sad. A gdje si bio prije nego ste krenuli? Igrao sam u radničkom klubu Split. A, tako. A vaš komandir, ili on igrao u Splita? A, je tako? Ajde, majko, doma, jer sam ti sve već rekao. Spasit ću ga. Spasit ću ga, spasit. Ja ću spasit svoga brata. I nemoj mi više ovamo dolaziti. Šta mi opet ovdje dolaziš? Ovo nije mjesto za te. Ajde doma. Ovo mi je mater. Majka. Mama? Gospođo Sinković, morat ćete mi malo dati svog sina.
Razgovarao sam sa velikim šefom ceremonijala. Naš predsjednik suda nas čeka. Baš tako. Tako je bilo. A komandant? A ima li nad komandantom komande? I tako, niko vas nije poslao. Došli sami. Puške vam same dopale u ruke. I to je, veliš, istina. A istina? Istina je istina, da je kurs listina. I to je, veliš, istina. Pa istina. Vi ćete ovu partiju izgubiti. Koju partiju? Tu vašu? A ja bih rekao da si ti svoju već izgubio. Vrati to. U ovoj igri potezi se ne vraćaju. Ja bih rekao da se ne vraćaju. Mogao si ostati doma, majci. A sad kad si zagrao u tom kolu, nema ti povratka. Ajde igraj. Igraj se ti. Je li ovo bilo ispitivanje ili partija šaha? Nije. Nije još. Iko, šta je to? Ko te tuka? Ti si me tuka. Iko, ko te tuka? Ti si me tuka. Uvijek si me tuka. Kad sam bio mali, ti si me tuka. Ti si reka da me tuku. Tukli su me tvoji izrodi. Ti si me tuka. Dosta je, umiri se. Opameti se, slušaj pamet u glavu. Neću te slušat. Ništa te neću slušat, nikad. Dosta je, nima se vremena, čuj. Neću te čut. Slušaj. Glavno je nisi bija s njima. Upamti. Ti nisi bija s njima. Ja sam s njima bija i ja ću s njima ostat. Njih ja ne mogu spasiti. I ne želim. A tebe mogu pokušati. Ne moraš. Možeš me ubit. To bi ti tvoji upisali za dobro da si ubija brata. Reci mi, kad bi ti tvoji naredili da me ubiješ, bi li mora poslušati? Ne bi mora poslušati. Učinija bi. Evo ti. Njihov si. Njihov. I tebe su otrovali, majku im otrovnu. Platit će mi. Platit. Hajde, Bulo, pucaj! Završ ga vamo! Dodaj meni, dodaj! Pucaj na gol! Dodaj vamo! Skoči ga! Smrvi ga! Ajde, dobaca moka, mate! Ne treba, dodaj! Udari! Pa mate, ti ne moraš strani! Hoće se bati u uloge! Udari! Hvala lako! Dodaj neko! Pucaj! Udari, ja! Pucaj! Zabi! Gol! Povjerenik iz glavnog ustaškog stana.
Vi, pristali. Šta je to? Komunist, gospod povjereniče. Mučim se i mučim, a oni da zusne majku mu, prgavu. Računao sam ovaj najmlađi. Vi niste znali da mrtvi ne govore? Ne govore oni, ni živi. Drugi put više pameti, a manje šaka, pa će progovoriti. Pameti. Jasno? Jasno. Ne bih rekao da je vama jasno. Ovoga mi dovedite. Poslušno ne razumijem, gospodine povjereniče. Čekaj. Tako postupa se zarobljenicima. Barbari. Barbari. Tako. Ratna vihura. Barbari. Svuda barbari. postupa sa zarobljenicima? Da se tako postupa sa zarobljenicima? Prekini kad govorim! Prekini, barbari! Marš van! Marš! Jesmo li mi država reda i poretka? Gdje god se čovjek okrene, svuda samo barbari. Nije ni čudo. Država rođena u vihoru. Mnogo neprijatelja. Zavedenih. Neupućenih. Teško je odmah uspostaviti poredak, reda, rada i pravednog suđenja. Da li je moguće? Ili me moje vlastite oči varaju? Mi se poznajemo, zar ne? Nisam u to siguran. Mnogo ste se izmijenili. Zar ja? Kad smo već prešli na vi, izvolite sa mnom. Odvežite ga. Nisi mi se nadao. Umjesto jela i pića. I kad nas tuku, ja mislim na tebe. I malo prije dok su nas tukli. Ti si mislio na mene? Zašto baš na mene? Ostale ustaše ja poznajem samo kao zvijeri. Stalno se pitam kako ti izgledaš. Sada. Ja se, kao što vidiš, nisam izmijenio. Ja se, kao što vidiš, jesam. Zbog toga nemoj kriviti druge. Ne znam da li će te ovo obradovati, ali imam jednu novost za tebe.
Kada sam polazio iz Zagreba, u tiskarnama su već bila složena slova za veliki naslov. Preko čitave prve stranice. Znaš li kako je glasio taj naslov? Moskva je pala. Jesi li me zato doveo ovamo? I zato. Eto, neću da se najblistaviji mozak moje generacije prospe na nekom đubrištu. I to za jednu propalu stvar. Hvala na komplimentu. Samo čija je stvar propala, to ćemo još vidjeti. Ti to nećeš vidjeti. Osim ako te iz mrtvih ja ne izvučem. Šta, ti možeš i to? Mi možemo mnogo. Možemo od mrtvih da pravimo žive. Ka Isus. Još više. I od živih mrtve. Ima li to da zvuči kao prijetnja? Shvati to kako hoćeš. Pa znaš li ti, čovječe, da si ti zapravo već mrtav? Nemamo mi nikakvih iluzija. Opet griješiš. Vi ne. Ali ti imaš. Ha? Ne zanima te? Zanima. A cijena? Ti bi si još i pogađao. Ti znaš mene, ja se ne pogađam. A danas manje nego ikad. Uostalom ja nemam ni čim. Opet griješiš. Ti imaš koliko? Opet ti isto. Kao da još uvijek prepisujemo tebe zadaće. Nosim tvoj iznošeni kaput. Ručam molo u majonezi kod tvoje mame. A moja je zaudarala na vino i tukla me za svako moje hoću i svako moje neću. Danas ja mogu htjeti da ti živiš, ne htjeti da umreš. Ovo hoću, ovo neću. Mogu da si mrtav, a mogu da si živ. Ono što si ti nekada imao kod svoje gospođe mame. Uzmi život. Ja ti ga dajem. Ja, vidiš, Bogo, tebe toliko ne mrzim. Još više od toga. Želim ti dobro, želim ti pomoći. Spasiti te. Čuvaj se. Ti meni još uvijek onako odozgo. Zaštitnički. Čuvaj se. Izvuci se dok još možeš. Moskva neće pasti. Ako Njemci uđu u grad, Moskva nikad neće pasti. Lijepo rečeno. Kao pravi odlikaš. Pusti me otići. Ja, moj nađu, krvaviti ko.
Uvedite svjedoka Marka Čovića. Iako sam postavljen za branitelja ex ofo, što molim da se ovdje uvaži, napominjem da je svjedok doveden iz zatvora, što bi moglo da ima izvjesnog odraza na njegov psihičko stanje, a to bi opet moglo da rezultira i na njegov iskaz, koji bi mogao biti nepovoljan po optužene Sinkovića i Čovića. Smatram svojom dužnošću da skrenem sudskom vijeću pažnju na to. I predlažem da svjedok, barem za vrijeme davanja iskaza, bude odvezan. Sud je slobodan u svojoj diskrecionoj ocjeni. Odvežite ga. Čoviću, sud vas pozivom na zakletvu upozorava. U zapisnik ste izjavili da 2 optužena nisu bili sa ostalima ni prije ni za vrijeme borbe. Je li to istina? Je li istina? Istine. Vidio sam ih pred selom. Bili su sami. Bez oružja. A kasnije kad je pucalo? I kasnije. Sklonili su se Kaimi, kraj sela, da ih ne zavati metak. A kasnije kad je pucalo? I kasnije. Sklonili su se Kaimi, kraj sela, da ih ne zavati metak. A jeste sigurni, Čoviću, da možete prepoznati tu dvojicu? Jesam. Pokažite ih. Evo ovaj. I ovaj tamo. Dužan sam izjaviti nakon ovog očigledno vjerodostojnog iskaza da ću vjerojatno u cijelosti povući optužnicu protiv optuženih Ivana Sinkovića i Duje Čovića. Uostalom, ne ustručavam se izjaviti da sam od samog početka intuitivno slutio da Čović, kao izdanak ugledne liječničke obitelji, i Sinković, brat istaknutog ustaškog pregaoca, nikako ne pripadaju društvo bandita s kojima su se sticajem okolnosti slučajno našli zajedno. Zato mislim, reda radi, kako bi sve formalnosti bile do kraja ispunjene, da razjasnimo još samo jednu pojedinost. Ivane Sinkoviću, pošto je očigledno da se niste odmetnuli i sudjelovali u pobunjeničkim postrojbama, pa prema tome niti uzeli učešća u borbama oko zaseoka Čovića, molim vas da nam razjasnite kako se desilo da ste ipak kasnije zatečeni zajedno s banditima. No, ustanite. I odgovorite na pitanje državnog tužitelja. Moram reći. Ja bih rekao da oni nisu banditi. Ma slušajte, Sinkoviću, vaše privatno mišljenje o njima sud ovdje ne zanima. Važno je da niste bili s njima i da niste sada s njima, jel tako? A i kako biste? Vi, brat našeg istaknutog dužnosnika. Pa vi ne samo da ste krvlju, nego ste i srcem zajedno s njima, na njihovoj strani. Na strani ustaškog pokreta i novog poretka. Nemojte vi mene mišati s onim izrodom tamo. Za jednu obitelj, jedan je izdajnik dosta. Sine! Prekini dosta! Više nego dosta! Sina! Prekidam raspravu. Nastavljamo poslijepodne. Izvedite optuženi.
No, gospodo. No, gospodo. Pokretnim prijeki sud u Mostaru ime poglavnika Nezavisne države Hrvatske dana 26. kolovoza 1941. Presudio je Čerina Tonko, Katić Ante, Rogulj Dragutin, Urlić Davor, Frua Dušan, Zelić Ante, Markotić Josip, Skopljanac Tadija, Popović Ante, Radeć Josip, Torkar Ante, Matković Marin, Antonin Ivan, Marković Ivan, Jelaska Petar, Borovčić Kurir Bruno, Santini Alfred, Duplančić Branko, Petrić Josip, Borozan Nebojša, Ozretić Vjekoslav, Dujmić Mirko, Krstulović Jozo, Stojanac Šime. A 25. optuženi Dujan Čović uslijed nedostatka dokaza oslobađa se optužbe. Drugovi. Živila komunistička partija! Odapri ga! Živila partija! Živila internacionala! Živio Savez radnika i seljaka! Živio oslobodilački pokret! Živila komunistička
Nišani! Pali! Tako, drugovi! Okrenite puške i pucajte u one izrode! Questi hanno perduto completamente la testa. Živio sovjetski narod! Živio crvena armija! Živio Baltica! Questa non è un'esecuzione, è un massacro. Che si allontani un almeno di 30 passi! Fascismo! Živio Baltica! Ma che formalità, che formalità! Si decidono a sparare, basta! Puzzajte u prsti, kukavice! Sali! Pali! Neće ti dovoljno metaka. Narod iza nas. Ako gledaš na bezakonja, gospodine, gospodine, ko će opstati?